Ndabasuhuje cyane. Uyu munsi tubazaniye inkuru itari nziza kuko natwe yatubabaje y'umurwayi wageze kwa muganga nyamara akahapfira yahageze. Hano hari inkuru y'umurwayi waketsweho icyorezo cya Marburg bamushyira mu kato kugeza apfuye. Byagenze bite? Kuri uyu wa gatandatu Ukwakira 2024 nibwo ku kigo nderabuzima cya Murambi giherereye mu murenge wa Murambi mu karere ka Rulindo hagejejwe umurwayi witwa Mukakarisa bikekwa ko yanduye icyorezo cya Marburg. Akaza guhabwa akato ntiyavurwa bimuviramo guhita yitaba Imana. Abo mu muryango wa nyakwigendera babwiye Bwiza dukesha iyi nkuru ko bashenguye n'urupfu rw'umuntu wabo, aho bavuga ko bakimugeza kwa muganga babonye arutse amaraso bahita bamwitaza. Bavuga ko bibabaje ukuntu ahawe akato kandi uyu murwayi yari asanzwe ahivuriza bazi uburwayi afite bikabayobera. Kuri ubu biravugwa ko abakozi bose bo muri iki kigo nderabuzima cya Murambi bishyize mu kato, bityo aba baganga bakavuga ko hagomba gushyirwaho uburyo abakora mu nzego z'ubuvuzi bafasha abarwayi mu gihe nk'iki cy'icyorezo, kuko bitabaye ibyo abantu bose bajya kwa muganga kwivuza bahagwa bitewe n'abaganga barimo guhita bishyira mu kato bakanga gufasha abarwayi bitwaje ko bababonyeho Marburg kandi batapimwe. Amakuru avuga ko ku munsi w'ejo kuwa 7 Ukwakira aribwo nyakwigendera yitabye Imana. Abo mu muryango we bavuga ko uwo murambo wahise woroswa ku gitanda nta kindi wakorewe. Banasabye ko wajyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rutongo aho utakwangirika bawihoreye. Intero ngo ni Marburg. Bwiza ivuga ko icyatangaje abantu benshi n'ukuntu abo mu muryango we bari bamurwaje bakomeje ibikorwa byabo no kwigendera mu bo basanganywe mu gihe abaganga bo bamaze kwishyira mu kato. Ubwo iyi nkuru yakorwaga kuvugana n'inzego zifite ubuzima mu nshingano zabo ntibyadushobokeye. Igihe hari amakuru baraduha turabagezaho.